election Shaki Artali ke District Council kentup ke Khasi Hills Autonomous District Council bat ke Janta Hills Autonomous District Council kala ban omlong ha ubnai rempang arja arpausau. Haga jing shisha ka samoy jong kini ke Artali ke District Council kan kut ha urempang ke ban salong tang shibenai AA menta. Kumba julong katanat District Council Affairs ke Sorkar Jala kala day ban penmi ya ke jing pen bana halor ke ka benta wat ban bu ya katarik ban tap vote. Handai kat kum ke jing tep ke balayok lum kampat don AA ke jing tho na ke Sorkar Jala syaka District Council. Ke jing bom don kanu ke jing pen tep ban pen kre ya ke election kum ka thup kerteng nong tap vote ki EVM bat ki we ke jing don kam kala pau ba ka don ke jing temu na ke Sorkar Jala wat ban pen jalan ya ke samoy trekam jong ke kenti. Kini ki Artali ke District Council kila pen kre ban penuan dur thamai ki shnong haman ki constituency khnang ban pen hap ya ke jing don ki nong tap vote namar ba ki don ki constituency ki babun palat ki nong tap vote kat ba ki don ki baduna palat.